Ya le dumedišago ke morati wa puku ke re barati ba puku mpua poeng le gone re ile go lebella dilo tše e leng gore di ka go thuša gore o ngwale taodišo ya go tlhapa. Taodišo ya go tlhapa ke e leng gore e šišitše ka dintlha e tshwere polelo ya maleba gomme e a kgatlhiša. Seo ga o ka kgona go se fitlhelela gona o ile go hwetša sepedi dipoelo tša sepedi ka dinaledi goba tšona ditlhora. Seo re tlo go se lebella le kgono re lebella gore motho ga a ngwala taodišo o swanetše gore go be dilo tše e leng gore wa di dira pele ka ge a ka engwala goba tše e leng gore o be a itlwaeditše go di dira go tloga ko morago. Thutwana ye ka fao ga e bolele le barutwana ba grade ya 12 fela le ba di-grade tša ko moragonyana le bona ya ba ama. Se se botlhokwa ke taba gore wena jwale ka moithuti o sa le gona mo grading ya fase e tlwaetše go bala dingwalo le dingwalo tšeo di le go gona tša sepedi. Mogola wa gona o ile go kgona go tseba mopeletšo wa maleba le ka fao mafoko a tlhamiwago ka gona. Barutwana ba rena ge ba ngwala mantšu a rena ba ngwala ka mopeletšo e leng gore a se wa maleba, tlotlontšu ya bona a se yona, kgabantšho ya mantšu le yona e a tshwenye go tše motho a motše mantšu a go tshwana le bo tibona. Mantšu a mokhuto a gona mo sepedi re bolela ka go ipona eupša go tlwaetše go bala dingwalwa tša go fapana gona o ile go kgona go ngwala ka bo wena gobane o tlabe o bone gore na bangwadi ba bangwe ba ngwala jwang. Gape se sengwe se se leng botlhokwa ke taba gore o theeletše diteišene tša kgašo tša go gaša ka polelo ya geno e le go polelo ya Sesotho sa Leboa goba sona Sepedi. Mohlala wa diteišene re na le bo Thobela FM, re na le bo Mokopane FM, ke nagana gore le lena mo bo Gapane le na le bo Gapane FM, bo Skinot le na le bo tšona tšeo le nang le tšona gona mo ga bolena. Megola ya go theeletša diteišene tša radio ke e latelago o kgona go hwetša tshedimošo e bohlokwa yeo e nyakegago ka ge maga a mantši ba bitša ditsebi go sekaseka merero le ditiragalo tša go fapana tšeo di tlhagago letšatši ka letšatši. Ka ge nkile ka tlhalosa peleng ditaodišo ge di setiwa ke ba kgoro ya thuto ga ba no tšea tlhogo goba taodišo ba re barutwana ba engwale le gore taodišo eo dilo tša bona a di gona mo lefaseng. Ba bolela ka merero ditaodišo di amana le merero ka moka ye e leng gore ya tlhaga mo Afrika Borwa goba yeo e le gore ya tlhaga maphelong a rena. Go fa mohlala malobanyana mo go bile le mafula a kwa Zulu Natal ba ka tliša seswantšho ba re ngwala taodišo ka seswantšho seke eupša go sa tsebe dintlha tše bohlokwa mabapi le mafula ao o tlo felelwa ka pele ka baka la gore tla bo sa tsebe selo eupša ge e le gore motho e leng gore o tlo fele o theletša di-radio diteišene tša radio wa tseba gore ba bolela ka mafula a se taba gore metsi a ba gona mafula a mana le dilo tše dintši. Go fa mohlala ge pula e nele e senya meago, e senya ditsela, e senya mafelo e leng gore batho ba šoma gona, e senya merero ya kelelatšhile mafaratlhatlha a go tshwana le dipompi tša go sepetša metsi le dilo tše dintši. Gomme ga o sa tsebe ka ga dilo tšeo o tlo ngwala eng o tlo no bolela gore pula e nele metsi a gama batho wa felela eupša ga e le gore o theletša radio o tlo ba ka mokgwa e leng gore batho ba e leng gore pula e ba senyeditše mengwako e ka ba taba yeo e amana le ikonomi jwang. Batho ba kgona go ya mešomong, batho ba kgona go hwetša ditiragalo tše e leng gore ba di nyaka go tshwana le motlakase ka baka la gore dithapo tša motlakase tlabe di senyegile. Tše ke dintlha tše e leng gore o tshwanetše gore o di lebelele gomme gore o kgone go di lebelela ke taba ya gore o tshwanetše go ya le gore o motho e leng gore o theeletša radio ka metlha. Gape-gape go theeletša radio o tla kgona go godiša tlotlontšu ya gago. Polelo yeo ba e dirišago ke ya go latela melao ya polelo. Gantši ba hwetša thušo ya ditsebi tša polelo go ba thuša go tlhama mareo a maswa. Go fa mohlala ka nako ela ya mogopo wa lefase wa Afrika Borwa go na le mareo a maswa e leng gore be ba diriša.
di-radio di-station tša radio ge ba šomiša polelo ba bitša batho pele ba ka šomiša lentšu ba nyaka motho setsebi ba tla ba motiša ba re nko re botse gore na lentšu leke la sekgowa ge re leša ko Sepeding re le ka le bitša gore ke nka no fa motlhala a dimetše ba bantšhi nka ba botiša ba tle ba bolele ba re go na le MEC wa education mo Limpopo a re thuši ka selo e ka moša na MEC ra gore ga ba tsebe mara ge le go theletša Thobela FM o tlo tseba gore ge go bolelwa ka MEC go bolelwa ka molekgotla phetišiši a nne le ka baka la COVID go na le mareo a maswa vaccine Barutwana ba bangwe ka moša na vaccine ka Sepedikeng a tsebe eupša bao ba theletšago di-station tša radio go tshwana le go Thobela ba tseba gore vaccine ke moento o mongwe ka moitša gore na Department of Education ke o tlo botša gore he ke lefapha la thuto he ke eng ao ke kgoro ya thuto wena gore o kgona go tseba mareo ka mokana ona o tshwanetse gore o itlwaetše gore o theletše station sa radio tšatši ka tšatši gore dilo tša mohuto o tshwanetse gore o ngwale ka tšona o tshwanetse gore o di tsebe le ka mehla go tseba melao ya thuto ya polelo mohlala o tseba phapano gare ga tlhamego ya leina le diri a re lebeleleng ge re bona maina a ntši a ke re ba re bana ba bona ditaba la bone ke lediri a re boneng leina bana ba bile le pono jalo o ne go tša motho wa moitša re mo e leng gore tshwantše e be le dirile ntong ya sa kgone go iša gore gantši ge re berekiša leina go ba le thatafalo mantši a go tshwana le bo tlhokomelo la bone ke dilo tše e leng gore ge e le go theletša di-radio o tshwanetse gore o di tsebe mara se se botlhokwa ke taba gore le wena go bala ka metlha o le ka mo phapošing o thuša ruta o leke go tseba phapano magare o tsebe phapano goba phapano magareng ga maina le madiri o tsebe gore na a tlholega jwang re na le mantši a tshwana le bo letiri o hwetše motho wa ngwana a re ke a tipona watsa mošimane ola wa tipona goba mosetsana ola wa tipona a nete gore wa tipona ke ipona dilo tše disoto di tseba fela ge e le gore o tseba thuto polelo le ka go bolela polelo ya geno ka mehla mokgola wa bona ke taba gore o dira ka mokgwa tlotlontšu ya gago e ile go oketšega ge re bolela ka tlotlontšu re bolela ka mantšu a e leng gore wena jalo ka Barutwana o na le ona mo go wena a e leng gore wa tseba jale ke dilo tše di botlhokwa tše le go tshwanetse gore o di dire ka metlha gore o kgone go ngwala polelo e leng gore e tlhapile go ngwala polelo e leng gore o tlhapile go ama dilo tše dintši tše re di boletšeng ke tše dingwe tše botlhokwa tše e le gore di a nyakega ge e ba o kgahlile ke seo re se dirago re kgopela gore o gotle konopi ya go ngwala like gape o be o subscribe o be o gotle button goba bele gore o kgone go hwetša ditsebišo goba tšona di-notification ka ga di-video tše diswa tše e leng gore re a di lokolla se se botlhokwa ke taba gore ka mehla dirang bonnete bja gore le bala polelo ya Sepedi le a ikatiša ka yone le a practice gobane go o dira jwalo polelo ya gago e tlo no dula e tlhapile se ka jewa ke ditlhong go etile o bona batho ba bolela Setswana le wena šetše o thoma gore ei motho ke reile o re bolela Sepedi o re wa tseba gore ke eng nke le mpentšhentši moo ao wa bolela Sepedi sa eno re mpentšhentši motho wa tšhaba o bolela šetša re nke le mpentšhentši moo ei go lla ditsentse re pleke jago o tlo iphetoša stentse re nyaka o bolela Sepedi. Like us and subscribe.